Cek. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di dalam ibadah kita di hari Minggu yang kudus ini. Saya akan membacakan warta jemaat hari ini Minggu tanggal 5 Mei 2024. Salam sejahtera. Majelis Gereja Jemaat Laharoy Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat. Ibadah keluarga atau ibadah rumah tangga. Di sektor 1 ibadah keluarga Markus Tudang yang waktu lalu ditunda akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024. Dan ibadah rumah tangga keluarga Julius Taruk Pakabu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 dan akan digabung dengan ibadah PWGT. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 9 WITA akan dilaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ibadah hanya sekali, yaitu ibadah pagi hari jam 9. Liturgi dan ibadah bahasa Toraja. Pada hari ini dalam ibadah pukul 6, ibadah menggunakan bahasa Toraja dan kepada warga jemaat kiranya harap maklum. Aneka warta. Verifikasi keuangan. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 setelah ibadah pukul 9 akan dilaksanakan verifikasi keuangan jemaat. Diharapkan segenap bendahara mempersiapkan laporannya. Undi khusus BPS Wilayah 5 Kalimantan. Dalam rangka mendukung program kerja BPS Wilayah 5 Kalimantan, maka pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 dalam ibadah pagi dan malam dijalankan pundi khusus diharapkan dukungan warga jemaat. Seminar PWGT. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 12 WITA akan dilaksanakan seminar dengan tema kebijakan gereja ramah anak dan upaya pencegahan serta penanggulangan kekerasan perempuan dan anak. Dan seminar ini akan dilaksanakan di gereja atau di gedung gereja di Jemaat Laharoy. Diharapkan kehadiran segenap anggota PWGT untuk mengikuti kegiatan tersebut. Keanggotaan baru. Telah mendaftarkan diri sebagai anggota jemaat keluarga sebagai berikut. Nama kepala keluarga Paul Kalua, nama istri Yulianti Palimbunga. Pengikut tidak ada. Alamat perumahan Bukit Indah Permata, Blok F5, Sepinggan Baru. Pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam dan masuk dalam wilayah pelayanan sektor 11. Bila keluarga saat ini hadir dengan hormat mohon kesediaannya untuk berdiri sejenak untuk dikenal oleh warga jemaat. Baik, belum hadir pagi ini. Setelah mendaftarkan diri sebagai anggota jemaat Saudara Michael Frank, alamat Jalan Mula Warman, Sepinggan, pindahan dari GPIB Shalom Sepinggan Balikpapan. Bila saudara tersebut saat ini hadir dengan hormat untuk kesediaan untuk berdiri. Iya, belum hadir juga. Selanjutnya saya akan membacakan surat keputusan pengurus Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Klasis Kalimantan Timur Balikpapan tentang panitia perayaan Hari Ulang Tahun PKBGT ke-16 Klasis Kaltim Balikpapan tahun 2024. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pengurus Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Klasis Kalimantan Timur Balikpapan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan panitia perayaan HUT PKBGT ke-16 Klasis Kaltim Balikpapan tahun 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini. Surat keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Saya akan membacakan nama-nama panitia HUT PKBGT ke-16 Klasis Kaltim Kalimantan Timur Balikpapan. Penanggung jawab pengurus PKBGT Klasis Kaltim Balikpapan, penasehat Badan Pekerja Klasis Kaltim Balikpapan, Badan Verifikasi Klasis Kaltim Balikpapan, Majelis Gereja Jemaat Laharoi Balikpapan, Ketua PKBGT Klasis Kaltim Balikpapan, dan Ketua PKBGT Jemaat Seklasis Kaltim Balikpapan. Panitia pelaksana, Ketua Bapak Paulus Rapang, Wakil Ketua Bapak April Tonapa, Sekretaris Bapak Suprianus Malawa, Bendahara Bapak Martin Gapi. Seksi acara, Koordinator Bapak Angga Karambe Pakolo, Anggota Bapak Andarias Paligi, Bapak Yakobus Lian Silalong, Bapak Yohanes Timang, Bapak Yafet Rolex, Bapak Andri Maluka, Bapak Markus Palakbiran, Bapak Los Tepedi, dan Bapak Oktoming Rura. Seksi dana, Koordinator Bapak Yohanes Joni, Anggota Bendahara PKB Jemaat Seklasis Kaltim Balikpapan, Bapak Desianto Payung Batu, Bapak Lugianto Sedo, Bapak Kiki Embong Bulan, Bapak Roy Pasak, dan Bapak Obed Pagirik. Seksi perlengkapan, Koordinator Bapak Yohanes Palabiran, Anggota Bapak Simon Moli, Bapak Hendrikus, Bapak Joni Marran, Bapak Denny Samperori, Bapak Nathanael Masuru, Bapak Darman Rombe, Bapak Mesak Pagirik, Bapak Luther Sanda, Bapak Yohanes Masimpin, Bapak Amos Sakutu, dan Bapak Arifin Tato. Seksi konsumsi, Koordinator Bapak Set Suganti, Anggota Bapak Joni Isaka, Bapak Yakob Mandaso, Ibu Agustina Mangido, Ibu Ludia Ruruk, Ibu Bita Saranga, Ibu Niswatul, Ibu Marcelina Lambaran, Ibu Andini, Ibu Mary Umapali, Ibu Merlin Lembang, dan Ibu Andriani Dende. Seksi keamanan, Koordinator Bapak Adrianus Agustinus Kanuk, Anggota Bapak Yusli Tikwala, Bapak Salbun, Bapak Nikodemus, Bapak Bakri, Bapak Set Untung, Bapak Hans Romeo, Bapak Agus Kopong, Bapak Yohanes Sampelimbong, dan Bapak Lukas Sanaki. Demikian panitia perayaan Hari Ulang Tahun PKBGT Klasis Kaltim Balikpapan yang ke-16. Demikianlah warta jemaat pada pagi hari ini. Majelis Gereja Jemaat Laharoi Balikpapan, Ketua Pendeta Markus Lalang MTH, Sekretaris Penatua Sandison S. Standiri Lambun, Sarjana Teknik. Kombongan Napuang, ta bendan solanasang, ta menani lamenanian kombongan, aparatul 50 nakpa ayat misa na ayat 2, melong atu karapakan.
Kombongan masallo na tutumampata, ia tupak tunduan talasangan na puang tumangka umpada di langi solalino. Amin. Amin. Salama lako kamu dia memintu tomasallo narondong morokomi kamaturu turuan napuang Yesus Kristus tu penami. Sia lulako duka kalemi. Amin. Syulu masola nasang latamaki pengakuan kesalahan solak kareba kemasukan napuang matua. Tapamajongan itu penanta, tamak kada lalu misa-misa penanta, tamangando, tamyong li langan puang matua. O ambe sumpu mamase, mengakukan kumua kami teto kasalan kalako kalemi, sialako padang kitolino, lan patangaran buangan kada na penggauran unnandokan kamamasian siapang kalosoran dio may kalemi lasangan na Yesus Kristu puang pelabaki pagarikan sia kamasaikan o puang matua. O puang dami ukuna. Kareba kamasokan na puang matua. Ulendui surah anak pertama Tesalonika angka 5 pasal 5 angka pengkasera selaku angka pesang pulo nakua. Lako kamu solanasang totuara mengaku dosa. Kareba kamasokanan ludio mai puang matua kumua. Bela nataena lampaki puang matua lana rampoi ki kasengkian sangadinna laung kabutui kamarimanan tetedio puang ta Yesus Kristus tumang kamate belan nakita na urungan ni lana pasadiangki lan mamaki latontongki to sisiola. Amin.
Memangantongan masena. Masalona tutumampata dolo jomai taperangi tupia ata lako katuan baru ulendui ma pempisan Yohanes pasal 5 angka mak pentalun salako angka mak penapa tunakua gada belana ia motu kama maliran lako puang matua kedikari tutui tumintu parentana ia tumintu parentana taena magasa belana ia tumintu apalu dio mai puang matua untaloi lino ia mote tu kapataluan tu untaloi molino ia motu kapa tongananta. Amin. Pak Basan Sisonda lamai Pak Pudian angka sang kasera Pulau Nangkaro ayak misa selako ayak kasera. Pak Basan Sisonda Pak Pudian kasera Pulau Nangkarua ayak misa selako ayak kasera. Atu kasalamaranna to Israel. Pak Pudian penanyan ni misa nanyan baru tupuang. Napa pestanan mo puang tu kasalamaran ludio mai kalena. Siaum paombo amalo dio tingayona mintu bangsa. Nakilalai tu kamasokananna. Sia kamarurusanna lako batina Israel mintu du kalalean uran untiromo kamakarimanna ludio mai kapenombanta. Pelak tekan itu puang mintu banelino. Ra'ban komi sia unang akomi siapa kendek komi Pak Pudian. Pakendekan ni Pak Pudian tu puang di pasiala katapi. Pasialai katapi sia makbare barean komi. Sia naturu tarompe sia tarompe pua. Unarrak komi dio olona datu ia motu puang. Lamongo tu tasik solamintu isinna.
sialino solamintu untuk katonganna. Mintu salu la masalak palapa. Siamintu buntu la sisang. Dio olo na puang belana lasai umpaulai salunna tulino. Anatang papayan tu bimbang umpalau salunna telipu dayanan. Siayatu mintu bangsa sitinayanna. Amin. Atu keselamaran lakotonna puang matua. Masallo na tutumampata dolo jomay la di satu surat madatun na puang matua ulendui talupa abasan ia motu surat penggauran na rasulu pasal sang pulo angka makpen patang pulo selaku angka makpen patang pulong karua napa abasan makpen duan ia motu bunga ana Yohanes pasal 5 angka mak pempisan selaku angka mak pelima na pabasan mak pentalun ia motu Injil Yohanes pasal 5 angka mak pengkasera selaku angka mak penduang pulung pitu. Dolo jomela dibahas satu surat maratun na puang matua tapalaku patunduan ta masambayang. Buang mamaselan kadatuan seruga, buang ambe, tutontong kisabu, lansangan na buang kipungesu, mengandokan mati kalemi kumuasak kamukan, laun tanding talingat tu kada maseromi, tulaki basa lantiala kombongan, denau paki pamajongan penangki, kiperangi tu kadami, naurongan ni kipugo lalu mintu allo katuangki. Maka ada mo kami puang kiram pemasambayang lasangan na puang kipungesu puang pelabak kasalanki. Amin. Silu masolanasang pabasan tatu pak bunga ana penggauran na rasulu pasala sang pulo angka ma pempatang pulo selaku angka ma pempatang pulong karua kadan na puang matua kumua. Dio Kaisarea angka 40 ia motu na palimbangun na uang matua tonna allo ma apen talun
sia umpa pekitanan kalena si turu pangeloranna puang matua. Tae kumua lako mintu to Yahudi sangadina lako to ungkatotongi tu inang napilei dolomo puang matua ia motu kaminna mangkanna usi solan ni kumande sia mangiru tonna malimbangun mo diomai to tomate. Naba ape annanni lako kaleki la umpa pesanan ni lako to Israel sia ungkatotongi kumua ia mo napamanasa puang matua dadi to mangarata mintu to tuo sia tomate. Ia tu dionna ia nakatotongi mintu nabi kumua minda umpa tongan ni unnapa kadipa dian kasalan tete dio sanganna. Marasan mo napokada Petrus tu kada ia to. Nasonglo tu pena masallo lako mintu to urangi tu kada ia to. Mintu na tu toma patongan tu unturu aluk sunna tu saya na sola Petrus lendu manganna belanna dipasonglo duka sia di pak kamasian tu pena masallo lako to kapere. Belanda narangi tinde tahu mak kada umpo basa mak rupa basa sia umpa kalabi puang matua mak kada pole omi Petrus nakua mak adin raka misa tahu la umpada pai tu wai kedidio tu untari tarima mo penama sallo susi te kami. Na pesuami undio tu tahu tama sanganna Yesus Kristus anna palakui tinde tahu te Petrus torro dio batu pirang-pirang Allah. Amin. Tanta mapenduan Pak Bungana Yohanes pasal 5 angka mapempisan selako angka mapelima kadanna puang nakua kapatonganan ia mo parandangan na pak kaboro. Minda umpatongan ni kumua Yesu te Kristu ia to ludo may puang matua. Sia minda tu ungkamasay puang matua tumangka undadian pole ia mo umpakaboro to ludo may kalena. Dio namote tani unisan ni kumua tapakaboro tumintu anak na puang matua. Ia mo kita kamasay tu puang matua siya tapogau tumintu parentana. Belan na ia mo kamamaliran lako puang matua kedikarututui tumintu parentana. Ia tumintu parentana tae na magasa. Belan na ia tumintu apa ludio may puang matua untaloy lino. Ia mo te tu kapataloan tu untaloy lino, ia mo kapatongananta. Mindara tu untaloy telino, sangadinna ia manna tu umpatongan ni kumua, Yesu mo tu anak na puang matua. Bongan masallo na tutumampata taperangi tukadan na puang matua ulindui Yohanes pasal 15 angka mapengkasera selaku angka mapenduang pulong pitu. Yohanes 15 salah tulis di layar.
Yohanes pasal 55 angka mak pengkasera salako angka mak penduang pulong pitu. Nakuatu kadana totu mampata tontong komilan pak kaboroku. Tumbai tuambe kaboro na tenduka moto tua kumangka kaboro komi tontong komilan pak kaboroku. Ya ke karututui komi mintu parentaku manasa tontong komilan pak kaboroku susi aku mangkamo karitutui mintu parentana ambeku sia tontong lan pak kaborona. Mintu nateku pokada lako kalemi kumua anna tontong lan kalemi tu kaparanuanku sia sundun tu kaparanuanmi. Inde sia tu parentaku tontong kutolepa inde sia tu parentaku to kumua lasi pakaboro komi susia kumangkamu pakaboro komi. Tai diomisa duka tau tu pak pakaboro ondong na iate. Na paurungan usorong penana belana mintu sang manena. Kamu motetu sang maneku kemi pogo itu apa kupak pianan lako kalemi. Tai mukusanga komi kaunan belana iatu kaunan tai na isanan ni tu penggauran na puang na. Apa kusanga komi sang mane belana mintu na tu kurangin na diomay ambeku ia motu kupukadang komi. Tai na kamu umpilaina sangadin na aku ritu umpilai komi sia umpamanasa komi ami male umpalau bua sia tontong tubuami dikuana apa-apa tumi pulaku laku ambe umpotete sangangku lana pak kamasian lako kalemi ia motetu kupak parentan lako kalemi to kumua si pakaboro komi. Nasitaruna pak pakatana lako anak gurunna puang Yesu belana nakabiri ilino angka mak pesang pulo karua. Yakin nakabiri komi isanan ni telino isin na telino isan bang mito kumua inang nakabiri imo odolo anakamu. Yakin na ala komi bilangan lantelino si patutulino unna lama siapanna apabila na tayo na ala komi bilangan lantelino sangadin namang kamo komi kupilay lamay telino ia moto anak kabiri komi telino. Pengkilalai tu kada mangka kupokada lako kalemi kumua. Misa kaunan taen nama daun anna puangna. Yake napakario rio na inang la napakario rio duka komi. Yake nakarituti tu kadangku, nakarituti duka tu kadammi. Apa mintuna tu yan nato. La napogau lako kalemi belanna sangangku. Tu belanna taena tandai tutu suana. Ia ketai kusai mak kada-kada lako tu tahu tae nakasalan. Apa to temo tae mona pak posangai tu dio na kasalan. Minda-minda tu ungkabiri na ia duka ungkabiri ambeku. Yakin na tae kupogoi dio tingayona tu penggauran tae bangpa to senga misa duka umpogoi taera nala kasalan tu tahu ia to mati. Apa to temo na tiromo anak kabiri na sola ambeku. Apa ia sia na dadi susito tuyan nate kumuan na sundun tu kadar di sura lan sura sukaran alukna. Tu nakua na kabiri na tu tau ia to mati na taebang banangna. Apa yan na sa itu panglalan laku sua lako kalemi dio may ambe. Ia mo pena kamanaparan tulu dio may ambe. Ya moto laku ungkatotongi tu dio na aku. Sia kamu duka lada di sabingku belana misi solammo tempon dio mai mulanna. Kurre sumanga puang. Siulo masola nasang
Kombongan masallo na totumampata. Lamay tallu pa abasanta tuladinannung lante at tutotemo. Ladi pamatoto lamisa ulelian. Tukumua kapatonganan untaloy lino. Kapatonganan untaloy lino. Siulu masolanasang kumbong asallo na totumampata. Yanta umpolelian kapatonganan batu pira-pira tu kapatonganan rasulu lan surak madatun na puang matua. Tula dikilalai sialadinannu. Batuanan na kumuaya tu kapatonganan misa penggarontosan jo olon atau tumampata. Ya tu kapatonganan si tete kasundunan na katuan mintu to diallu jo olon atau tumampata. Belanda ya tu kapatonganan siulu masolanasang si turuna kasalamaran. Belanda tai misa atau taulah salama jo olon atau tumampata ke taina maapatongan. Apa ko yatu kada ladinannu lantial lototemo umba na kuana yatu kapatongananta untaloy lino. Lino umba susi tula ditaloi. Na kapatonganan umba susi tula diampui. Naurungan niate lino la ditaloi. Ya motetu misa kara-kara napapayan pongmatua lan kalena Abraham. Abraham misa tahun na pongmatua. Tu saadingan itu disanga Pak Kamaya. Pak Kamase jotondokna. Mintu raputalangna. Napasak ke pongmatua. Ngoira kana yatu raputan lang na Abraham tae pa natanda itu pongmatua. Tapi yatu Pak Kamasian na pongmatua lako raputan lang na Abraham. Payan. Natiro mata. Napaulelian puduk. Kumaya tu raputan lang na Abraham tosugi. Tona pobusarungu to Buddha. Ia mo tona rampo tupong matua lako Abraham. Metamba lako Abraham. Kumua nang lamaleko. Nang lamaleko lako misainan. Petamba tang nakapang Abraham. Belan nakapatonganan. Lan kalena Abraham. Naurungan niya tu petamba na pong matua. Tayo na peunganan ni Abraham. Sangadin na naturu. Naturu Abraham untampe tondok na untampe raputan lang na. Kamasokanan lan raputan lang na. Namalela komisa inan tang natandai. Belan napa kapatonganan na. Lako puang matua. Ya mo titumisa pananungan silu masolanasang. Kumua sundun rongko na tutoma patongan belan nanatandai. Urangi kadan na pong matua. Natandai umpogaw parenta na puang matua. Nayamo to kapatonganan na Abraham. Di situran-turanan ni landa lako kita masolanasa. Di situran-turanan ni kumaya tu kapatonganan tae padanna. Belanda kapatonganan nalaki bilangan jo olona to tumampata. Yamo tu bilangan kasalamaran lan puang Yesu anak tunggaan. Belanda nakwa tu kada mangka di bahasa nina kumua si pakaboro komi. Misa pepasan baru. Misa pepasan matoto lujomay pong matua.
Yaman na tunakwa si pakaboro komi. Belan na napakaboro pong matua tu Abraham sola raputan lang na. Siya napakaboro Abraham tu pong matua. Naurungan niya tu Abraham tampe mintu kalle-kallean lantondok na. Si taruna Abraham nasudi pong matua ton naben ni misa anak. Nasudi pong matua. Umba na kwa niya te Abraham. Napa pemalaran lang ng pong matua tu anak misa-misan na. Ya mo tu degen te Ishak. Belan na kapatungan na naduka Abraham. Naurungan ni. Lana pa pemalaran to ngan tu anak na lang to tumampata. Apa na ko to tumampata? Damo pogo itu. Kutandai mo tu kapatungananmu. Ya telino. Nang tontong ya la dinituo. Tapi ya telino. Taena la tontong sa lakona. Taena la marindeng. Naya mo to. Kutandai mo tu kapatungananmu. Ya tu kapatungananmu. Nang marengke lako kaleku. Misa. Kada balok lujom itu tumampata. Di palulako Abraham. Belan na penduan. Nasu di pong mato tu kapatunganan na. Kumayate kapatunganan na Abraham. Mana satong rakatulang kalena lulako aku. Ato ya tu kapatunganan na tulang lino. La tontong magreke-reke la lino apa saroku, apa rugingku. Apa tongannya kumua, ya ti Abraham, tayo namang reken sarona, saruginna, tula lino. Sangadin na tontong tupenana, patangaran na, lulako, tutumampata. Naya mo to na, urungan ni bu tu tekada, tula dinanong lang tetotemo, siulo masolanasang kumwa, yatu kapatongananta, yaman na misa-misan na, laun taloy ti lino. Lino mbasusi, lino patangaran kadake, lino penggauran kadake, lino puduk kadake. Yanasang to tula ditaloy. Jadi lino lang penggauran na. Tayo na lino lang isin na. Sabab ia tu mintu isin na lino na pada di puang matua. Siulo masolanasang melo. Na pondok mo to mampata. Kuma mintu na tu kupada di lantelino. Lamu pake. Belan na melo. Tapi yan na rampo tu kara lino. Naurungan ni. Dirusak tu panggaragan na pong matua. Dirusak tu tanda-tanda memangan, tanda-tanda kalle-kallean. Iya mo to, nakoy kadan na puang matua, lantialo, totemo kumua, kapatonganan man na tulaun taloy lino. Tae sengana. Tae na kapatonganan lulako diata bulituk. Lako to manarang. Manarang pa tangaran, manarang pa ulelian. Sa manarang penggauran. Tapi kapatonganan lulako puang matua. Ya moton akoy bunga na paabasan tanina akuma tumbay tuhambe umpakaboro na. Ya. Tenduka moto tu aku mangka umpakaboro komi tontong komi si pakaboro. Batuanan na yetu pakaboro masuli siulo masolanasa. Tayo tabi salal unanggai. Ulen duit pa barang-barangan tu disanga kasih pakaborosan. Belana ya tu pakaboro. Lujong may puang matua. Taisanan ni kumaya tu pakaboro ladi kamayay melo. Dan no pa na tuo lalu mintu penanta. Tuo lalu mintu kapatongananta. Naurungan ki digente to sarani. Digente to maakamaya. Digente misa anakna to tumampata. Susi puang Yesu. Digente anakna puang matua. Belanna rampan dilino.
umpo lelian ni tu disanganna kasih pakaborosan. Ya moto siulu masola nasang. Yan takari tutui lalu mintu penanta. Manasa yatu pak kaborona puang matua. La tontong payal la komintu anak ampota. Nasa kumua tontong na tiro mata puang matua lalu mintu baatengta tu disangat tenggauranta. Belan la payal la komintu anak ampota. Kumamanasa rakadi kamasay di pakaboro tu puang matua. Ya moto, ya tulino manasa. Kumala na surik tumintu apa na bengki. Lana surik. Naurungan nila na pake kilino ulang sanggang itelino mang kamu na paradi pong matua. Buda tutotote mo la sanggang panggaragan na pong matua. Labi rakakalena lana sanggang. Belan na lubongi launtang nga bang kakadakian. Iya mo to, nakoy pong matualan surak madatun na nina kumua si pakaboro komi. Kari itu kada maserona puang matua rampan dirino. Sebab mintu na te kupokada lako kalemi kumua yammi katotongan ni tukadan na puang matua saparentana lasundun tukatuan milan tilino. Misa pepasan. Ngayam mikari tutui kada kutukadan na puang matua lasundun tukatuan milan tilino. Sundun batuananna sempurna. Paeki misa tang launanga kasundunan. Umbana ko na yatu anak ampota sundun lalu pasikolan. Sundun lalu pengkarangan. Sundun lan kapatonganan. Yanasang to tu dianga lako kita digente to matua. Lalu misa ongan banua. Ya mo to nama akada tu angka mapeng 10 karuan nakuha. Mintu na teku parampo lako kalemi. Belanna yate misa pa apakatana. Lako to digente anak gurunna puang matua. Kumua moira kana kabiri komilino sangadinna ganna mumisan. Kumua nang lana kabiri komitau kempokada komi katonganan. Apabelanna aku mote tudolo na kabiri ilino. Belanna ku tambai kaboro komi. Kusanga komi sang maneku, kusanga komi anakku. Dadia tu kabirisan na lino lako kamu. Dolo mo na parampo lino lako ako. Mane ditambuk na lantambuk nandoko. Nakabiri mo lino. Ini hal yang sangat luar biasa untuk kita renungkan. Nakabiri mo lino. Batuanan na. Buda tutang pore itu karampon na pungisu. Ya mo to na koy pong Yesu, yake naala komi bilangan lantelino, manasalami po pade itu kabiri ina lino. Belan na tayo naala komi bilangan lantelino, sangadin na mang komo komi kupilay lametelino, iya mo to an nakabiri komi lino. Patonan na siulo masolanasang, yate kita temay, to napilay ni ki puang matua. Tae na lino tumipilay. Ya monoto na ya tu penggarontosan kapatongananta. Tae na lantelino sangyarin na lulako pong matua. Mintu tu tanda kale-kalean. Penggauranta. La dipapayan lako pong matua. Tae na lantelino. Yalan na tangya lino tumpilay. Sangarin na puang matua. Ya monoto na ko pengkilalay tu kadamang kakupokada lako kalemi. Kumua. Misa kaunan. Tae nala pada buang. Ya tu kaunan. Tae nalampuisan itu apa na tanga buang na. Ya tu kaunan. Tae nalampuisan itu apa na pugaw. Buang na. Apa kamu? Tae kusanga komi kaunan. Sangadin na kusanga komi sang maniku. Saudara.
Sang manis si pakaboro, taena si pakario-rio. Yamo to, tu kapatonganan laun talolino. Yamo tu kapatonganan tontong si pakaboro. Si alamase, si angkaran, si kamali. Yanasang mo to tulan talolino. Susi kita toraya. Umba-umba dini nalambiki doso nalangkan timeang na manuk-manuk. Yamo tu digente mamaramata. Taetabela si tamban. Tapi si pulung kirampo maoy mata. Rampoki si pakatana, si pamatoto. Melan na tae misa tau. Lama toto lan unnola itu disanga mamaramata ba tu kamatian. Ya mo toto na mate ti pong Yesu. Na ba tu pira-pira taon na pong matojo mi Yerusalem. Male unnulai natumangi napulilan nito kamamasian na puang Yesu la komintu taon na la abiraka la komintu anak gurun na apa nakuha pong Yesu da mo tangi ina tapi tangi itu kalim baktuanan na yatu kalingkanta mambela pa. Umba na ko ke tontong kimeng karapa la ko to tumampata. Tapat tuwa itu to tumampata lang kaleta. Bela na yatu lino magasa. Yatu lino la tontong bang kinasudi. Umba na ko na yatu tangata, penggauranta na rusak lino. Susi Adam sola Hawa. Yatu pak tangaranna dan dinna la ko pematua na rusak lino. Naurungan ni butu tu disanga dosa. Jadi siuluk masola nasang lambiran na kadan na punga matua si pakaboro ko. Bila na taya tu diata bulituk patong kaina la si pakaboro. Yatu kasih pakaborosan misa tanda marendeng tulana po tanda tuma patongan. Yan na disanga maapatongan tumati misa-misa na tau patonan na laun nampui Pak Pakaboro. Pak Pakaboro lulako balinna, lulako rapunda, batu lulako tok makamaya, lulako kombongan sallo na tutumbata. Nah yang moto siulu masola nasang. Minda-minda tung kabiri puang matua. Ngakuain dete lana kabiri duka jo olona ambeku. Minda-minda tulang kabiri na ladi kabiri iduka jo olona ambeku. Tapi indanna tumpogo tanda kalle-kallean jo tingayoku. Lasu siduka jo olona ambeku to. Belanna tak misa tanda kalle-kallean. Penggauranna mintu to digente to mapatongan. Tutang lana puisan to tumampata. Dadi sulu masola nasang umba-umba tunania agan katuanta napuisan tutumampata langkilu kamalaman batang kale kamalaman pak tangaran belanna mintu-mintu na to tang pabelaki alaw soyanan ni puong matuman na tula pamatoto ki yamo tu puong matua tontong di patongan lalu mintu agan katuanta. Ya mula undang karang kita. Tadi tontong kami si solak tu mampata. Patanan itu talinga dua mi. Mitiro itu pong matua. Kumasumpu mamase itu mampata lako mintu rapungku. Labiraka lako kaliku. Lalu pengkaranganku. Labiraka lalu pak kamayangku lendui kombongan. Jadi tapan-tampan tasule melako ongan banwanta. Tau polelen itu kadang napong matua. Kumayatu kapatonganan laun talolino. Ya mana tu kapatonganan si pakaboro. Si alamase. Si kamali. Si angkaran. Den naupa tamarendeng basolanasa.
Den nupa ta salama masolanasang. Den nupa ta mendadi banne masolanasang. Lako mintu anak ampota. Kuma mintu na tu di tanga. Di polelian. Di pogau. Lana puisan pong matua. Na ya duka tu paselena. Lana papayan duka pong matua lako mintu batita. Na ya mo to, may mo kami, tapasaka itu penanta, tapontong mapatongan, tapabatoto itu kapatonganan ta. Belan na Buddha mo tu rapang dirangi. Buddha mo tu tahu lamalem umpaserong lalanta. Mangka mo na pondok pungesi kumaku mo tu lalang kasalamaran, tapi Buddha duka patu tahu umpabu tu lalan baru. Ya mo tu ladini papayan itu kapatonganan ta. Tu kumua lendu yang matoto na tu kapatonganan ta. Tak misa tolino. Laum pasepang ni tu kapatonganan ta. Kelana itu kapatonganan ta. Maruru mo lulaku puang Yesu anak mo ni. Ya mato si pulung melo komi, si pakaboro komi, si kamali komi, pakontong marudin de masolanasang kumaya tu pakamasena pong matua. Tangala dikemba reken ni. Tangala dikemba unsurik. Belanna mintu na tujo kaleta apan na pong matua. Mintu na ti apalan lino apan na pong matua. Iya mo to, daan na taloy kilino. Sangadin na kita tulaun taloy tilino. Laun panata itelino. Daan na kita tu na panata lino. Belan na kita te taon na ki patumampata. Na puang Yesu, pamatoto ki, narondong ki kuasa pena masallo. Amin. Silo masolanasang ta pamajongan penanta taun nannungi pada si misa-misa ata tumban aku tu kapatonganan talulangan puang matua yang tu kapatonganan tontong nasurik terroal lino kapatonganan tumangka mo na pondok tatumampata kumuan ng lana kabiri kilino, kepistan na tudako tapokada kapatonganan marendeng, yamo tu kapatonganan mangka na sabu puang Yesu, lako minto anak gurunda, la abiraka lako lili na lino. Pamajongan nito penami, minannung ilalu bating mi, kumua kapatonganan umba susi, tumiapa mirangi, sia mi panata lalu mintu allo katuan mi. Mi tontong marengke lako tutumbang pata. Belan na yaman na laumpuisan itu katuan mi. Kamalim bangunan na puang Yesu dio memintu na tomate. Laum papaya misa tanda kalle-kallean. Kumuata misa atau lantelino. Laun taloy kamatian, sangadinna puang Yesu anak tunggana. Ia manna umbangka untaloy kamatian. Nayamoto, pasundun nito kapatonganan milako puang Yesu, den naupa. Niyatu batita raputan langta, marudin din masolanasa. Unnolay tekara-kara kapatonganan, tumangka mo na sabu puang Yesu anak mo ni. Tatontong melada lako puang Yesu, susi anak gurunna. Tontong melada. Yamotu peladaran usabu pangando pasambayangan ambe kidau suruga ladi saabu duka masolanasang susitu
nakua. O ambe ki dao suruga, ki pelakuan na di pakala abi tu sangami. Ana patalo tu parentami, ana dadi tu pak poream milan telino susi dao suruga. Bengkan itu silasan na ki kandial loyate. Siapa ada itu salah budangki, susi kami umpagari to kasalan lako kaleki. Siada ami eloran kan diroso, sangadin na rinding pala akan. Dana randangkan dia tabulitu, belana kamu tu ampui parenta. Sia kapan, sia kamalabiran saya lakona. Amin. Tabenda masolanasang, ta pantam-pantan usabu joran dan dipudukta, tusang 22 pengakuan kapatonganan na rasuli, yamotu nakua, kupatongan tu puang matua ambe makuasa, puang umpada di langi nalino. Sia tu Yesus Kristus anak tungga anak tu puang ta. Tu kamatotoran na penama sallo, na tambuk kisya nadadian ni Maria anak darah. Tu mangka umperasai pa di kapua, pa parentana Pontius Pilatus, diata mate na dipeliang tama parenta kamatian. Tonna allo mapentalun tuo sulo dio memintu tomate. Kendek langan suruga unisung dio kanan na puang matua ambe makuasa. Na dao mai nani lasai umpaloi salunna lato tuo lato mate. Kupatongan tu penama sallo, kombonga masallo sia sangulele, kasih pulungan na to masallo, kadipadean na kasalan, katuan na sule batangkale, na katuan salakona. Amin. Ang kupatongan puang matua. Potongan buang matua, Suramadatu mulai sangi, ambe kumombong sakasayana, ungkasokani marupata. Patongan anak tunggana, mangka diata dogol buta, datu osus siapa talo, kendek suruga malamina. Patongan penama sallo, makari tutu mesti solat. Dan ku patongan misa kombongan, kunisi pulung toma sallo. Penulan kure sumanga sia sorongan penomba kadana puang matua lamai Pak Pudian kasera pulau Nangkarua ya Pak pelatekan ni tu puang mintu banelino rakban komi sia unang ngak komi sia pakende komi Pak Pudian ta menani lamai PKJ 150 talu ayak misa selako ayak talu katuamu nang lamu pake. Akela
Baik kami ta palaku patunduan ta pakendek pa pengandolangan olona tetumam patah. Ta masembayang. Tang torekan rampo dio olo malak bimi o ambek masokan lan kadatuan suruga. Tupuang malute kisah abu ambek mak tetelan sangana puang kipung Yesu. Ia motu puang rampan dilino umpapayan pak kamasianna siapa kaborona laku mintu taunna. Ia motu tu sundioran dan dipuduki untanda bilangi tu mintu pak kamaya pak kaboro siapa kamasiami tumang kamu mipapayan lalu mintu agan katuanki. Maranu kampuang kumua kamu motu puang tontong mamase saliu kaboro. Tontong laki sabu maindal lalu mintu kara-karalino. Puang tontong menggaronto lalu pak tangaranki penggauranki sia lalu buangan kadangki. Labi raka lalu ongan banuangki sisola anak ampoki raputan langki. Kamu laumpoi sanni puang. Galana kapatonganan sundun lulako kalemi laumpoisan ni kumaya tu kadatuan marendeng tumangka momi parampo lako mintu tomilan telili nalino ia mola tontong kipalan bateng kipaulelian lako mintu raputan langki naurungan ni ia teraputan langki taana torrolan telino sangadinna lamalengka laku misa inan tumangka mumipasaka ia motu suruga tung kasanganna ulendui puang Yesu puang pelabak kasalanki mase mo kome puang mitontong tuara untiro lumbang kalam mintu allo katuanki tumbai tukapatonganki mantang lulako kalemi ia motu puang tiro masero mo kan lalu mintu aganki. Miala masekan ni. Belana ira tu kara-kara tang pabela laki nanu sia laki angkaran. La biraka laki olay lante lili inalino. Ya amo tu disanga agan saki. Tu batu pira-pira kipanganduan lako kalemi tu taumi. Tulan kamalaman batang kale. Ia mutus sangayaw kaki ibu Monika toding. Lami pasak ke puang. Lami pamatoto lalu mintu. Agan katuanna. Den lupa na pisan nat tudako. Na itu saki lami seroy bateng. Lami mintu kalena. Susudi kato tu ibu Marta lolo padang. Na anak Alvino Tikuala. Tontong pa mangando Diobanua padampian. Lami pasak itu tomatuan na anak ampona sang siuluran la biraka kami toma kamaya lante kombongan sallomi digente laharoi. Kumaya tu pasambayang pangandoki. Ia memisa kapatonganan sundun ludio mekalemi puang. Kumaminda-minda tu tang palambi belan nasaki laki penganduan. Mipa matoto imi pasaki tu pedampi kande siawai la berakatu pangandona tomak rapu. Enopa napisan natudako mintu saki lang kalena lami tantanan natuo situru lalampa poreami. Nakarang itu pengkarang amang kamu mipapayan lako kalena. Enopa puang nayatu kapatunganan sundun. Tayo na lamboko lino sangadin na latontong tuo. Mendadi misa sangka lalu katuanki. Matete sangan na puang kipung Yesu. Neduka tuba tu pira-pira taumi. Tuma kurre sumanga bela namang kau memirangan itu mintu katuan baru payan lako kalena. La biraka lalu pak garnaran ulendui tananan dapokna pak pasakke ulendui kadadienna
kamu duka puang lampuesan ni. Kau memisa kara-kara pangganna lako kalena taum milan te kombongan, kamu manna kamu laum pole salunna. Labi raka lako tanan dapona, na lako allo kadadianna, kamu laum pesan ni. Pasundun ni, den nopa na tontong te taum milang kombongan mak kurre semanga mak pole paraya. Den duka to tumintu tanga aki, tu digente penatua, diaken, pandita, saya temati toma kamaya ulendui organisasi intragerejawi. Lami pasakka tu penangki, kitontong mendadi misa toma kamaya, si pakaboro, si kamali, siang karan. Denopa na ya tu kasih kamaliranki, kasih pakaborosanki, lana tiro lino. Kumalendo ia payan na tu surak madatunna puang matua tontong kipogo lalu mintu agan katuanki. Naya morato puang tang pabelakan ni. Laumpasan ni tumintu kara-kara lino. Sangadinna na pamaringan mo puang Yesu anak mone ulendui kamatian na siya kamalimbangunan na dio mimintu tomati. Denopa puang kitontong usaladan ni tumintu kapatunganan ki mintu pakaboro tumang kamu mi parampal lako misa-misa aki. O puang mamasilang kadatuan suruga. Pasak keduka itu mintu taum milan te kombongan ulendui pak kamayanna. Ulendui pengkarangan na si misa-misana. Den naupa na itu pengkarangannya taum pabutu, buah-buah malapu. Den naupa na itu buah-buah malapu na pabutu. Lana pake umpangke komi, umpakalabi itu sangamilan lumintu allokatuan. Dami syabiangan itu mintu taum mi puang. Tu tontong nanga ako milan lumintu allokatuan. Pamatotoi. Mi pasak itu katuan na, mi pasak itu tananan dapona, mi pasak itu rapu talang na, mi pasak duka itu pak kamayan na, lante kombongan, labi rakalalu, mintu pengkarangan na, lante lilina kota Balikpapan, labi rakalante lilina Indonesia. Pasak mo kampung, kari tutuikan, den nopa kitontong siya lamasya di olo malabi ini. Naya dukate mintu tanda-tanda memangantu dari lalu pira-pira inan. Buddha tu pabu tu waimata. Buddha duka tu pabu tu sarro. Buddha duka tu pabu tu kadipadean. Pelana yate tanda-tanda memangan ulendui pengkarangan ulendui buangan kada manasa puang tang pabela karlan usoyangan ni. Daya moto mamase mo komi. Mi pagarri tu mintu salah budangki. Mi tanding talingakan tu rampo menolo di olo malabi ini. Untanda bilang itu mintu pengkarangan kilante kombongan. Nopa mi pasakekan, mi pasipulungkan misa toma patongan. Laumba ruitelino ulendui penggauranki. Ya moto puang tarima mi te pasambayanganki. Denopa kitontong marendeng di olo malabi ini. Lasangan na puang kipong Yesu, ia mo puang pelaba kasalanki. Amin. Taminani lamay nanian JNE 120 na pa pasake siya katerinaikan. Silo masolana sang tapan tampan tammo sulila ko toongan banonta
tamenda di misa sangka lako rapu talangta lalu pak kamayanta digente tomak patongan lako puang Yesu anak muane. Na yamoto tarima mi tu pasakena puang matua. Na puang mora umpasake komi sia ungkari tutui komi. Na puang mora umperangi komi lindo sia ungkaturuturi komi. Na puang mora umpatiruang komi lindo masokana sia umpasiria komi. Kamarampasan sailakona tontong ilanda lan puang Yesu anak mone. Nanyan kuresumanga lamai NKB 292 ayat misa selako ayat talu tapi nanyan solanasan tu ayat misa na ayat talu ayat 2 na patarui kantoria kombongan puang no ko umpasadia kale sule lako ongan banan tasim misa la morai rokoka